بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, баарыңыздарга айтмарек болсун. Туткан орозобузду Аллах Таалам баарыбыздан кемчиликсиз кабыл кылсын. Инна мадрасата 30 يوم التي ندخل فيها كل عام لا بد أن تترك فينا درسا. Ушул жерде отургандардын көпчүлүгү азыр ар кандай окуу жайларды окушкан. Бирөө мектепти бүткөн, бирөө орто окуу жай, бирөө жогорку билимдүү. Бирок ар кимиси ар кандай мүнөзгө калыптанган. Биз бүгүн болгону 30 күндүк гана Рамазандын таквалык медресесинде, жоса Рамазан деген медреседе таквалык деген сабакты алып бүттүк. Болгону 30 күн окудук. 30 күн болгонуна карабастан окуу мөөнөтү жыл сайын кайталангандыгына байланыштуу биздин жүрөгүбүзгө бир чоң таасирин калтырыш керек. Сөз түдө чоң сабак калтырыш керек, бир из калтырыш керек. Жүрөгүбүзгө эң мыкты мөмө берүүчү бир көчөттөрдү тигиш керек. Бул ыйык Рамазан. Биз ыйык Рамазан ай тегип койгон таквалык көчөтүнүн көлөкөсүндө гериле басып, гериле эс алгандардын катарына кошулушубуз керек. Инна шахр Рамазан бимасабатил маил ад. Ыйык Рамазан ай бул эң даамдуу, анан таасирдүү, унутулгус эң ширин сууларын ичирди бизге. Ал Кур'ан деген, ал деген тасбихтер, ал истигфар жана башка зикирлерди кайталатуу менен. Мына ушулар Рамазандын эң ширин суулары. Ыйык Рамазан ай бизге дагы бир нерседен сабак берди. Таавун ва бад ala raf'i rayetid-din talid. Kıyamatga çeyinki turuktуу болуп тура турган ислам динде бири-бириңерге көмөктөш, жардамдаш болгула деди. Мына кече Баткен коголаңында жер бетинде, бул Кыргызстан бардык булуң бурчунан жада калса өзүнүн үйүндө кичинекей кутучага куурчак алам деп жүргөн 1 класстын кыздары, балдары да калып келип топтогон тыйынын таштады. Дүйнө жүзү боюнча жардам берип атышат. Эмнеге? Биз мусулманбыз. Акчалай жардам бере албаганы дуа кылып атат, дем берип атат. Эми ошол алган карызды төлөй турган учур мына бүгүн келди бизге. Эмнеге? Алгачкы кыблабыз болгон Палестинада бүгүн канап атат эл. Уйку жок аларда. Чындап, алардагы өлгөндөрдүн саны сансыз арбын. Ошондуктан ыйык Рамазан ай бизге көмөктөшүүнү, жардамдашууну үйрөттү. Кантип? Ыйык Рамазан айда түшкөн Аллахтын сөзүнөн болгон бир аятты айтып. Ассаламу алейкум. Ва таавану алал бирри ват тақва ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. Жақшылық іште, тақва болуда бири-бириңерге көмөктөшкүлө. Жақшылық іш ушулда.
Gектешүүдө, күнөө боло турган иште, хасташууда эч качан бири-бириңерге жардамчы болбогула деди Аллах Таала. Ыйык Рамазан ай бизге ушунусу менен сабак берип өттү. Ва шуур би умматил жасадил вахид. Мусулман коомчулугу бир дене сыяктуу болууну дагы бизге үйрөттү. Аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси менен пайгамбарыбыздын хадисин бизге ыйык Рамазан ай мынтип айтты. Мәсәлул муъминина фи таваддухим ва тарахумихим ва таатуфихим камасалил жасадил вахид. إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الأجساد بالسهر والحمى صدق رسول الله. Dünya yüzündeki musulmanlar öň tüsüne, til özgöçölügüne, jinysına karabastan alar biri-birine bir tuğan, ırayımdуу, merimdүү dostoşuğuda bir dene siyaktуу boluş kerek. Kudum bir deneden bir müçö orusa kalgan müçönün bari tündü uykusuz jana ısıtma menen taң attırganday. Oşonday boldu da misалы. Batken Kırgızstandın жүрөгü dep emdigi çekti azır jardamdарын жыйнап атат. Biz azır akçalay jardam bere albasak деле misалы Palestinadагы musulmandarga eç kurdese namazdan keyin je namazыбыздын саждасында اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في العالم وفي فلسطين اللهم жер бетиндеги мусулмандарга өзүң жардам бер, исламдын желеген желбиреткен. Аллахым мусулмандардын кадыр баркын кымбат кылып, кадыр баркын бийик кылып, канын кымбат кылгын деп дуа кылып биздин милдетибиз азыр. Ыйык Рамазан айдан алган сабагыбыздын бири ушул болсун. Wa taharrur min sultanit taqalid wal adat. Murda kalıptan kalgan, kılık joruktan, ürp adattan bir otolu boştondukka çıkıp, жалгыз Allah'tın özüne gana kulçuluk kılığını bizge ıyık Ramazan ay sabak berdi. Çındap, emnesi menen, ihlas degen söz menen. İhlas degen, ditin koyu, berilü, kunt koyu, baş otu menen degen sözlerde kaytalı menen, bayakı bid'at işlerdi, saltты unutpaş gerek da degen jö sözdördü taştoo menen жалгыз Allah'nın özüne gana sıyınını bizge ıyık Ramazan ay sabak berdi. Bar albette saltlar bar dençi. Şariatка karama karşı gelbegen kayra juruluş bete turgan saltlar bar. Söz al jönde bolup жаткан jeri jok. Kebir saltlar bar, ürp adatlar bar, kadalar bar. Kur'an'a, hadiske karama karşı gelip kalgan. Oşolordu gana taştap koydu. وتحكم في النفس الأمارة jamandıqa daim jetelep adam balasının alkımın kıtıgılap tura turgan nafsты buup koyuunu ıyık Ramazan ay sabak berdi. Bolbosa taң zardan gügümge çeyin siz teskeri karab alıp jesеңiz bola öretele. Birok oso nafsыңызды dagı buup koyup Kudaydan korkkonduğunuz üçün tıyıldınız da. وتغير في السلوك والأخلاق Жақшы мүнөзгө өзгөрдүңүз. Ыйык Рамазан айда кечиримдүү бололу дедик, катташайлы дедик, мурдагы гектерди унутайлы дедик, ошентип жакшы мүнөзгө өттүк. وحب لعبادة الخلاق وإيثار لمحابة على محابك. Өзүбүздөн көрө өзгөлөрдү ыра көргөндү үйрөндүк. وحرص على الأوقات. Убакытка ушунчалык ач көз болууну үйрөндүк. Эмнеге? Ыйык Рамазан айдын оз ачары менен оз жабар сухур мезгилиндеги кылынган дуа тилектердин эч кимиси эч нерсеси калтырылбай кабыл болот деген пайгамбардын хадисин уккандан бери ушул оз ачар менен сухур мезгилди өткөрүрбөйүн деп ошол учурдагы эки убакытка ач көз болдук. Биз убакытты билдик кандай экенин. Ушул эки убакытка ушунчалык ач көз болгон инсан 24 саатыдагы пайдалана биле турган деңгээлге жетти. وَدُرُوسَ Ramazan la tantahi. Negiz özü ıyık Ramazan ayının sabahı hiç kaçan tügönbeydi. Munol biz hoşlaşkan ıyık Ramazan ay kelmelef al büktölüp Allah'tan aldına varıp tizildi, koyuldu. Emdigi yıldın ıyık Ramazan ayı bul bolbay canı geleten bizge.
Başka. Mâzâ fîk min hâzihi durûs ve mâzâ tereke fîke Ramazan. Gıyık Ramazan ay sizge emnesi menen tasir kaltırdı. Gıyık Ramazan ay sizden emnesi menen esinizde kaldı. 30 yevmen siyamen mutevasila. Uğup durun emi. 30 gün udası menen tutulgan oroza eğer de bizi tarbiyalay albasa anda 11 ay bizi tarbiyalay albaydı. Şunu bir bilgile. Anken İslam alimler aytat. Kim ıyık Ramazan ayda oğol bosa al kalgan 11 ayda oğol boydu. 30 yevmen kıyamen mutevasila. 30 gün tünü menen taravihke adatlanıp gönüp kalgan insan emi 11 ay tahajjuddu taştabay okusun da uşul bizge tasir etti. 30 yevm tilava ve ikbalen alel Kur'an. 30 gün tünü menen ke basıp yürüp kede unada, kede uçakta, kede cambaştap Kur'an okuduk, uqtuk. Emi uşul adatты 11 ayda koldanoldu da. 30 yevm kullaha furas lil'itaq minan niran. 30 gün denemiz tozoktan munafis bolup boştondukka çıkıp beyiştik atalbattık. Bundan ötken baktırılık gün var mı? 30 yevm mali'a bid-da'vatil mustajabat. 30 gün kol götörüp dua kılsanız dele, kötörbe şıvransanız dele tilekleriniz eş sesesi kaltırılbay kabul bolbattı. Attin emi ıyık Ramazan'a get. 30 yevm ve şeyatın musalsala musaffada. 30 gün boyu cin şeytanlardan bar kişen delip turdu. Emi hazır biz nafsımızdan uçun ozun. Kudum kımız kuyulgan çanaştın ozun buup koygan siyaktı. Nafsımızdan oşol başın buup koya turgan bolsok. Nafs arqılı bizde azgırıp жүрген şeytan hiç kaçan bizge kol sala albaydı. İnsanda şeytan nafsı arqılı azgırat. Nafs arqılı azgırat. Bizde kişine bir nesi olup kesse kutuluş için nafsı balada. Şu nafska aldırışınday olduğunda dep koyabız ko. Şıltonu nafska kaltırabız. Ankeni berçi nafsыңды. Oşon soyup koyun dey albayt hiç kim. Nafsыңды hiç kimge bere albaysın. Al tört burçluk bu, kızıl bu, kara bu, süyrü bu, jalpak bu, toğolok bu aytıp bere albaysın. Jönle nafsta ıstalak dep koyasın. Kutuluşun için aytasın. 30 yevmen ve ebvabel cenne mufattaha ve ebvabun nar muğlaqa. 30 gün 5 eşik açılıp 30 gün tozok eşigi jabık turdu. Emi oşol bar özün paydabız üçün açılgan 5'tin eşigin emi özübüz bir günö menen jabı albaylı da. Bizim paydabız üçün 30 gün boyu kultanıp jabılıp turgan tozoktun eşigin emi bir günö menen açıp alбашыбыз керек da. Summa asara layal leysa fid dunya mislaha. Ayta bersek ıyık Ramazan aydan akırkı 10 tünündey tün dünyada tavılbaydı. Akırkı 10 tünündey tün dünyada tavılbaydı başka. Lev enneke darrabta hayvanan a'azzakallah. Allah sizde en mıhtı sıylıklar menen sıylasın. Eğer de siz lev enneke darrabta hayvanan limudete aqal min hadihil mudde le'athara fihi ta'lim. Eğer de siz 20 gün 20 ile gün bir balapandı, bir hayvanatты eğer de жақшылап, kaşıp, tarbiyalay turgan bolsoңuz, 20 günün içinde sizge gönöt al, jıtığıp kalat. Hazır bir aydın içinde semire turgan broiler bayağında toğuktor var go jөжөлөр. Bir aydın içinde jıyıntık beret, jeyt semirip beret. Eğer de bir ay bağa turgan bolsoңuz, жылқы жаныбарды bir ay bağa turgan bolsoңuz, siz gele jatkanda kişenep, oңurаңдап sizdi kütüp alat. Bir ay eğer de jem çöp menen bağa turgan bolsok semiret. Kadrese jaltırap görünüp kalat anın bağılıp atkаны. Fa ayna atharu Ramazan fik? Yemi kagılayın süyüktü bir tuğanım, ağam, ece karındaş.
Bir ay boyu tutkan orozonуздун sizdeki tasiri kana emi görsetüңчü. Göçüde bara jatıp, kimdir biri menen süzüp ketseniz, apey dep mындай bir chetke çıkıp, sabır kılıp, julkunup atsa dagı geçirip koyasın. Men uşul sizge toskol bolup kaldım okşayt deseniz, demek sizde ıyık Ramazan ayının tasiri var. Anan odurаңдап çıka kıla turgan bolsa, anda Ramazan sizge tasir etmeptir. Al jön gana işe idiştin sırtından su çaçılganda ile içine tasir etmegen ile bolup atıptır. Ayne men yetaharral ihlas fi amalihi mustashaban lahu fi dersi men sama Ramazan ve men qama Ramazan ve men qama leyletel qadr. Iyık Ramazan ayı baştalganda başkaça boldu gile. Uşunusunda men oňolam, boldu. Özümü toktatmasam bolbayt, özümü jügöndeşim kerek. Kaçan jüre berem dep, uşunçalık ihlas menen ditti koyup, uşunçalık baş 30 menen girişti gile. Ankeni ıyık Ramazan aydağı özü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan hadis, men sama Ramazan, kim ıyık Ramazan ayının orozasını tutsa, andan keyin men qama Ramazana, kim ıyık Ramazan ayının tünündögü tarawihke tursa, ve men qama leyletel qadr, kim Kadir tündü tossa, üçön de teң. İki söz kayra kaytalangan. İmanan ve ihtisaban. İmanım tolu olsun, ihlasım tereң olsun, soğuptu Allah'dan gana alam dep tutsa oroza, okusa tarawihte, Kadir tündü gütse dep uşul üç söz. İmanan ve ihtisaban, imanım tolu olsun, ihlasım tereң olsun, soğuptu Kudaydan alam dep uşintip oroza tuttuk. Kanayım oşal ihlas. Hal istashabna hada ders min Ramazan, çinde olaşal ihlasmandık, berilü, kunt koyu, başotu menen girişü, çın yürekten atkaru degen savaktı ıyık Ramazan aydan alaldık. Bu içi jön gana al, günüge kaytalançu bir ırsiyakta öyle oldu bizge. Çında aytkanda, tedarrabna fi Ramazan alal inqiyat wal islam lil Malik Dayyan. Iyık Ramazan ayda ulu Allah üçün şunçalık moyun tolgup, iyilip, jalınıp jalbardık. Uşuğa tarbiyalandık, göndük. Emnege? Ankeni bir tamçı sunu darat alıp atkanda ketip kalbasın dep şunçalık etiyattandık. Kerek bolsa saatı qarap turduk. Bötelekpi suhur? Bötelekpi? Men tezirek içip olayın, jep olayın, oğuzum çayqay kalayın dep. Minutna minut kütüp durduk. Kebirkiler oğuz açarda 1 minut murda oğuz açıp alsam, men 1 minut murda oğuz açıp aldım. Emni bolot dem uşul jagı dep kıjırat bolduk. Uşuğa tarbiyalandık. Bolbosa dasturxonuңuzdağı çay al adal. Nan al adal. Leysa fakat fi tarkil haram wal ibtiad anil fusuq wal asyan. Ve innema fi tarkil mubahat min ash-shahawat wat tayyibat. Haram, buzu, uşunçalık yirken işlerdi ile taştap koyup tim bolboston, haram adal ekendigi gümöndü bolgon nerselerdi dağı. Yok. Haram adal ekendigi bilinbedi, demek men mından alыс boluşum kerek. Anken tutup atkan orozamın soğunan bir otolo kurjala kalbayın dep uşunçalık abaylanıp etiyattandık. Çınını aytkanda fattaan bimav'id ve şarab kezalik. Tamaktı dağı, susunduk dağı, uçurunda jep içip uçurunda toktattık. Ala tatrukul muharramat vel mubiqat. Uşintip dasturxondoğu siz üçün adal bolgon, özüңүздүн jubayыңыз dayardap turgan adal tamaktı saat, minut, sekunduna çeyin qarap turup jetkende gana bata kılıp, tilek kılıp, oğuz açkanга göngön. Emi Ramazan çıktı, siz emi aramdarga barbayız. Ankeni adaldan özüңүздү tıyıp göngön insan aramdan bir otolo toktodunuzda. Bol demi bayakı, ıyık Ramazan ayda. Adaldan tıyılgan insan, demek men adaldan özümdü tıyaladık eminde. Aram bolgon tameki menen nastı, araktı, sütkorluktu, zinani, şakabanı, uşağayın imişti, jana japkandı. Jönle toktatam dep toktatıp koyun. Hal ta'ahadta lisanek bil islah? Tilingizdi çındıqa tarbiyalap koydunuz. Ankeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dediler? Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran aw liyasmut. Sadaka Resulullah.
Allahqa, ahiret gününe iman keltirgen musulman, momun süyley turgan bolsa çındıkты gana süйлösün. Kolundan gelbese jim tursun dediler. Boldu. Tilimiz tıyıldı. Çın süyley albayım, жақсы süyley albayım, andan göre en жақсысы men üçün jim turayın dep үйröndük. Tildi tarbiyaladık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emne dedi? İza kana yawmu sawmi ahadikum, eger de sizlerden arаңардан kimdir biröңөрдүn oroza tutkan günüңөр bolup kalsa, anın jakasına birö asılıp, şaka bagılıp, kemsintip, tildep, sögüp, urup je uruşup atsa daga, anı menen жооптошуп акыйнеге айтышпасын. Болгону эки жолу inni saim desin. Men oroza elem, geçiresiz. Men oroza elem dep эки жолу айтсын dedi. Ушул sizde akarat kılıp atkan adamga men oroza elem dep göngön til, emi 11 ay men oroza elem dep gönsün emi. Çıgasın bu orozada jaman kaç ayttın da. Tırın telefon çalıp durup. Gelgin lemin erge, orozada jaman kaç ayttın dey. Gelgin dep bir otolu orozonu jırtıp koyup oğla da. Jaman kaç ayttın da dep dur. Tiya kalıp barıp dur, zang etirip. Bolbayt. Ötkönde biri aytat maga. Ustaz jaman kaç ayttı da, oroza çıkandan bir zangıldat bolsam bolou dey. Koy zangıldatpay. Sen nafsыңды zangıldat. Şaytanды zangıldat. Oroza çıkandan keyin. Ayna eser Ramazan ala lisan. Iyik Ramazan aydın tasiri, tilinizdeki tasiri. Okumuş da. Emnege? ذاك اللسان الذي رتل وتلاه وابتهل وامر ونصح. Bul til Kur'an okuwadı öyle. Taravihteki tasbihlerde aytpady öyle. Zikirlerde aytpady öyle. Ошол taptaza bolgon til menen dagı boğazlanıp süylep eşitesiz. Sonun kaşığınız var. Bal sonun, ankene anın karmagıçı dagı, suzgan jeri dagı ukmuş sonun, kımbat materialdan jasalgan. Karmak jagında 1 metr çaptalgan, öz bolsa gümüştön. Siz аны sıymıktanıp, bayagı kaşıkta alıp kelçi dep dayım oşan menen bal suzup, kum şeker salasiz çayыңызга, aralashtirasiz. Sıymıktanu menen. Bir gün oşonu menen balağınыздın garşoguna mintep malıp otursa balağınız kanday boladi? Iyik Ramazan ayda sizdin tiliniz balga salıngan kaşıkta ele taptaza, şunçalık sonun. Ramazan çıkkandan keyin balağınızdan garşoguna salıngan oşol kaşıktay olup kalbasın bolganıp. Halillezî zehebe fi eyyâmil aid ila amâkinil haram وبنفس الأقدام التي انتصبت لله في الظلام هل هو استفاد من رمضان؟ Iyik Ramazan ayda taravihke, meçitke daim taştalgan kadam, 2 kadam, 2 ayak. Ata-enesine ziyarat kılgan, iftarlarga bargan, iftarga çakırgan, ziyaratga bargan, oğurludan kabar algan, oğuzaştırganı bazarlarda kıdırıp, kıyınalıp, soda kılıp, üyünü konok çakırgan. Uşul 2 kadam, emi Ramazan çıkkandan keyin kumarkanaga, arakkanaga, dagı uşul aram nesilерге taştala bile, taştalbaydı da. Antkeni sizin 2 kadamыңыз dagı, 2 ayağınız dagı gönüp kaldı, daim jakşı nesilерге taştalып. Iyik Ramazan aydın iftar menen sohorunda daim alakandar titretip, şunçalık berilүү menen, Rabbim şu karızımdan kutkasçı, janagı kemçiliğini keçirçi dep şunçalık jaldıradыңыз. Üybülöңüz gözünçe, köpçülük gözünçe ıylay albaganыңыз менен içinizden buğuңuz tolup durdu. Keyde endешкенде özüңçe ыйлап aldыңыз. İftar berdiңiz, sadakаңызды berdiңiz, zeketiңizди berdiңiz, oroza fitриңизди berdiңiz. Daim uçuraşıp, uşul alakanыңызды betiңizге 5 вакыт намаздан тышкарыдагы таравих менен тахажжудда ушинтип сүрттүңүз. Эми ушул алакан менен тамеки насты кармайсызбы? Ушул алакан менен бирөөнүн жакасын жыртасызбы? Kur'an baraqtagan, başka kitaplarda baraqta okuyan uşul sömöy menen, uşul barmak sömöy menen tamekini kıpçı alıp çegesmesiz. Halillezî terakes-salâh ba'da Ramazan ev akharaha an vaktiha ba'da ma kana yuhafiz ala sünneti taravih. Bolgonu bir ay, iyik Ramazan aydın tünündeki 20 rekettü, taravihti sünnet bolgon. 20 reketli taravihke
жагып атат ушул. Былтырга караганда быйыл мен жакшы эле туруп атам деп мактанган момун мусулман агам сүннөттү тирилтип окуган. Түнү менен бели оораса дагы, такымы тааласа дагы сүннөттү тирилткен адам эми Рамазан чыккандан кийин 5 убакыт намазга жалкоолук кылып калат деп ойлойсузбу? Жок. Ал оңолду иншалла. Оңолду иншалла. هل انتفع بتفتيح أبواب الجنان وتغليق أبواب النيران؟ Бейиштин эшиктери калдайып чоң ачылып, тозоктун эшиктери биротол кулпуланып жабылып турган учурда пайдаланып, эң мыкты деңгээлге даражасы көтөрүлүп калган момун мусулман ага, ини, эже карындашым эми эч качан өзүнүн кадырын күнөө менен сындырып кылдыйлатпайт. Ошол сакталган кадыр ошол боюнча калат иншалла. يا من تخرج حديثا ومنذ أيام مدرسة رمضان الصيام geçek эле 30 күндүк ыйык Рамазан айдын медресесинде, мектебинде окуп, жаңы эле кайра босогосун аттап сыртка чыккан момун мусулман ага иним. Муновул акыл насаатты өзүңүзгө жакшылап жазып алың. استطرت من الشهوات بالصيام أثره في الانكفاف عنها. Ыйык Рамазан айдын оразасы менен кайыл эле таасирлендиңиз. Ачууңузду баса алдыңыз. Kulak, көз, мурун, тил жана бардык мүчөлөрдү арамдан сактаганга жетиштик. Тилди жүгөндөй алдык. Эми ошол ыйык Рамазан айынын фарз оразасы жумасына, аптасына 2 эле жолу нафыл менен кайталанып турсун. Ошондо биз айына 8 эле жолу туткан болобуз. Дүйшөмбү, бейшемби күндөрү. Нафилге айлана турган болсо, демек аптасына 2 эле жолу ораза тутабыз. Bir ай бою чыдаган, оразага чыдаган инсан 1 айда 8 жолу оразаны жөнү тута алат. Ал ораза жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне дедилер? Пайгамбарыбыз: "Я маашара шабаб, эй жаштар, баралына жетип, бойго жетип калгандар. Үйлөнүүгө кудуретиңер жетсе, үйлөнгүлө. Күнөкөр болуп каласыңар, үйлөнбөй жүрсөңөр. Ар нерсеге алagды болуп карай берип. Үйлөнүү бул адам баласынын көзүн жана башка мүчөлөрүн арамдан сактайт. Деди пайгамбар. Эгерде үйлөнүүгө кудуретиңер жетпесе, анда фаалайхи бис-саум, ораза тутсун деди. Аллаху акбар. Үйлөнүүгө кудуретиңер жетпесе, анда ораза тутсун. Фаиннаху лаху вижа, ушул туткан оразасы аны арамдан өзү эле тарбиялап, жүгөндөп сактап коёт деди. Мынеке, ораза ушундай. Аптасына, жумасына 2 күн ораза тутуу менен адам баласынын шахваты, кумары басаңдайт. Лем та'лам, же болбосо мына хадисти унутуп калдыңызбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен хутима лаху би сиями яумин дахала аль-жанна." Ким ораза тутуп жүрүп, ораза оозу менен Аллахтын алдына сапар тартып кете турган болсо, эч нерседен кыжылат болбосун, ал түз бейишке кирет деди. Аллах Тааладан ушундай сураналы. Аллах Тааладан ушундай суранышыбыз керек. Аллахым, сен мени өзүңө жаккан эң мыкты жагымдуу ибадаттын ичинде жанымды алгын. Ораза Аллах Таалага жаккан ибадат, өзү буйурду. Намаз Аллах Таалага жаккан ибадат, анткени өзү буйурду. Farz namazlardan kийинки эң мыкты намаз жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип кабар берди. Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli min al-layl. Farz namazdan тышкары дагы түнү эч кимге билгизбей, адамдар кош коңур тартып уктап жатканда Раббиси менен эендешип намаз окуган инсан кандай сонун мыкты инсан деп мактады. Нафил намаз. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатат, Айшени өз риwayat кылып атат. Амалдардын эң жакшысы, иштердин эң мыктысы азаздан болсо дагы уланып, жасалып турганы жакшыраак, көп жасап, биротоло үзүлүп калгандан көрө деп атат. 1 ай ораза тутуп, болду ушул боюнча кийинки Рамазан айда ораза туткан адам, ал Рамазандан сабак ала алган жок. Азаздан болсо да дегени, ыйык Рамазан айдан кийин иншалла жумасына 2 күн, дүйшөмбү, бейшемби күн ораза тутабыз. Бирок буйурса иншалла Шаввал айын мына бүгүн оозубуз ачык. Мели кебиркилер эртең оозу ачсын.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Men sama Ramazan thumma atba'a sitta min Şevval kana kemen sama dahra kullah." Sadaka Rasulullah. Kim ıyık Ramazan ayını toluk tutup bütse, andan keyin Şevval ayынан 6 gün orozonu udası menen tutup koysa, al 1 yıl boyu oroza tutkanın soğun alat dep atat. Biz Şevvaldan 6 gün oroza tutabız inşallah. Andan keyin dagı dүйшем, бейшембе күндөр oroza tutabız. Antkeni Ramazandan algan sabagыбыз menen. Süýüktүү bir tuğan, siz okugan Kur'an, hatmılarga katışıp siz ukkan Kur'an, sizden kadir bağınızды kötörgönü siz bayqabay kaldınız. Siz bayqabay kaldınız. İnşallah Peygamber haber bergendey, Ramazanın orozası menen Kur'an, biri oң, biri sol жаңыздан turup sizdi beyişke kirgizip anan tınat. Oşol Kur'an, je sizdin töş çöntöğünüzde, je telefon salgan başlığınızda, je sizdin jüröğünüzde daim bolsun. Ramazandan algan sabagınız şul bolsun. Iyik Ramazan ayda men iftarlık bereyin dedim ile talaşıp kalgan gündör boldu. Çın, gece turup kaldık. Attın Ramazanda iftarlık bere albay kaldım da degen gündör göbele boldu. Oşol Ramazandağı adattanıp kalgan kayrımdуулuktu Ramazandan keyin dagı atkarayla. Özüңüz bir жақсы sarayıp salıp görün. Çın da böyle Ramazandan tasirlendiniz bi, je dagı dele böksöbü. Ar kim özünü özü bağ beredi. Ar kimimiz özümüz bağ bereli. Iyik Ramazan ay bütörü menen boldu. Emi mınday kılbasam mı? Bayaq jasabay tur, Ramazanda hiç jasay albay kaldım, emi jasabasam mı degenler çetten tevlat hazır. Çın, andaylar da var. Bирок Ramazandan çıkkandan keyin ibadattan bir otole es alуу degen түшүнүк эмес. Ramazan бүтүшү менен отпуск, эмгек эргүүсү деген жок bizde. İmam Ahmad ibn Hanbal'dan soraştı. Matal istirah, ay mata tastarih, ey İmam Ahmad ibn Hanbal, kaçan es alasız özü siz? Bir de es alganızı körelekmin. Bir de ibadat, bir de tilavat, bir de ziyarat, bir de ticaret bolup, bir dağı yesaleleksiz dep kimdir biri soradıle. Subhanallah, iyemi İmam Ahmed bin Hanbal'ın sözünü kara. İnde evvele kademin ada'uha fil cennet. Men 10 kadamımdı beyişke Bismillah dep taştagan gözürmemde esalam dedi. Allahu akbar. Men 10 kadamımdı Bismillah dep beyiştin astan atlap durup şunday taştaganda oşonda gana maga esalu emgek ergüsü oşonda baştalat dep atadi. Süýüktүү bir tuğan, barыңızдарга oşonday eң mıқты emgek ergüsün kalayman. Allah'ım barыңızдарdan razı olsun. Bizde ıyık Ramazan ayının başında Türkiye'de okup жатқан stüdentler menen baylanışıp, Türkiye'nin ar qaysyl üniversitetlerinde okuyan, jana Türkiye'nin medreselerinde okup жатқан Kırgızstanlık stüdentler Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'den hatım uyuşturuştu. Maksatı birimdик ынтымак жана ошондой эле Кыргызстан элине жерине бейпилдик жана бүткүл дүйнөгө белгилүү болгон тааж илдетинен арылуу максатында жана ошондой эле акыркы болгон жүрөк ооруткан Баткен окуясында каза болгон жана атасыз, баласыз, үйсүз, кароосуз калган бир туугандарга бул дүйнө жана ахиреттерин абат болуш үчүн сурап дуа кылынды. Uyuşturuунун демилгечиси İslam Erşibaev, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'nde İslam ilimlerinin magistratúra jatında okuydu. Al menen birge Berdala Toktosunulu, Erlan Bayanov, Talgat Arapulu, Asılbek Abdıganulu, Şerimkul, Habibullah, Atabek Halil, Zikrullah. Kızlarımız Madina, Halida, İbadat, Nurayim, Apal, Gulzat, Gulfarida, Kızılgül, jana Kamila. Jana başka atat albay kalgan, dünya yüzündeki, jana Türkiye'dagi bütünдөй baylanışta turuşup, hatım kılıp atıştı. Өлкөбүздүн бүтүндүгүнө, өнүгүү өрчүшүнө, элибиздин тынчтыгына, орозобуздун мыкты болуп кабыл болушуна, келечектин эң мыкты өсүшүнө ушул азаматтарыбыз Кур'ан хатым кылышты иншалла. Андыктан аягында бир дуа кылабыз жыйынтыктап. Ага чейин сүйүктүү бир туугандар, дагы бир жолу
айтыңыздар марек болсын. Бұл айт намаз жылына 2 жол оқылғанына байланыштуу көпчүлүк адамдар унутта калтырып коет. Кандай окуйлат эле деп бираз жаңылып калыш ыктымал. Аллахым 2 рекеттүү ороза айт намазын окууну ниет кылдым. Бардык такбирлерин кошуп, бардык такбирлери менен деген. Жүзүмдү кыблага караттым, ушул имамга уюдум. Халисан лиллахи таала Аллаху акбар дейсиз. Субханак Аллахума ва бихамдик ва табарак исмук ва таала жаддук ва ла илаха гайрук. Аллаху акбар дегенден ушул сананы окудук. Сана окулуп бүткөндөн кийин анан эмне кылабыз? Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп ушинтип 3 жолу такбир айтылат, рүкүгө кетип калбаш керек. Анан кыраат кылат имам, рүкү саждага барабыз. Экинчи рекетте Фатиха Дамму сүрөдөн кийин 3 жолу такбир айтылат. Аллаху акбар, 2 кол 2 жанга ташталат, кол байланбастан. 3 жолу такбир айтылып, анан 4-сүндө анан рүкүгө кетилет иншалла. Ошол айт намаз окулуунун тартиби. Аллах Таалам барыңыздардан разы болсын. Амин. Аллахумма иннака афуун карим. Аллахумма иннака афуун карим. Аллахумма иннака афуун карим. Тухиббул афва фа'фу анна. Я рахим бирахматика я архамар рахим. Аллаху акбар.